Jauh-jauh tu sa kajam-jaman na makaitina na sulivat. Saka tu chua kajam-jaman aruja supui na kainwa semas imazai tua tau cikureni marco. Imazai tua sepaca kayan, imazai tua tiura puru katu lima karam. Patu sepaca puru katu ita karam. Amasanita di mazai tua lima kayan, imazai tua ita karam patu dusa puru karam. 马可福音4章35节到41节，5章1节到20节。Tua jua adau ka sermananga ibu di Yesu tua sara-sarat amaya tucu hari baiki ya sema tejua tua lavek ayaim. Pai baikan nanga niamaju ajua na maupu-upu wa cau-cau levava wa marka sara-sarat ni maju tua jua dinalujuan ni Yesu wa warkul sa katsui di Yesu baik au kicur uta marka warkul la zuma benalia papintus pasa itu rabat au sema daraj tua barkul vi saka uri mapelu anga tua zalum lakwa ti Yesu na ta edanga na mi sangran mi sanger i pasa tiarikul au tegai noa sara-sarat sa aivui shinshi kumali ya masai jen ini ka makuda ayasun aya mano patske danga ti Yesu sa kirivani ya zoa vari sa aivui ya vi insegu impetu ayain au patizwanga vari saka minse gangata ibu utati Yesu toa sara-sarat aku muna markut aki nekana no sarwan toa semas ayaim mano markut ki azal dia maju sa para ibu aichu mana timangata pai nuka vali katwa vi kibarai kaya maju aya jemalu nanga dia maju i tejazwa toa lavek itoa kajunangan nuas kirasa au silutekuan ni Yesu kemasi toa barkul mance za masidila waalaya ana kemasi zazwa i puruvangan kisah sebungan te Yesu kini saingan nua akuma aichu hati maju na izazwa i puruvangan para raut au nuka kis si adai taya maju nua timanga ini ka sikaku dangata ayatwa kini ria wanga amadai tua kisikis katwa karurari azwa lima katwa kura lakwa no ajayan beteken sakamaya sa lukuyai au nekaanga no makaya amadai daya maju au izwa no i puruvangan izwa no i gadu pageri-geris parau-rau tu surem tu ada vanga sa kipasa itu kimaju toa acilai pai patsung te Yesu kemasi saja sa ekel sa satsungaran i te ayau
daya maju. Sa jauh-jauh pasi aca amaya tucu. Tisuna ti Yesu ala kenua talavavavana cemas. Aku suna kicapil januaken. Ki au ngaken janusun i te ayau ta cemas. Maya kena sema sensengan pasarapai aya. Pai sini ibu maya tua jua masa mavana jua ina ivuan ni Yesu tua jua akuma. Sau tisuna akuma vaikua kemasi taisua cau-cau inaya. Au kivada ti Yesu daya maju. Ti masu ngadan ayain. Mano temavura ti ligiung akan ayatwa ania supu turuvu aravas aya. Au kemasi warung di maju ki aung te Yesu maya kena semau sawa pasesa saja taicua kajunangan aya. Izazua liawa ravasa acang mavaru-varul kikakan izwa i sarisi-risi. Mano ki aung te Yesu azwa marka akuma. Sa wamen apasatwa acang. Ulamena sema daraj daya maju aya. Pai pukawian nanga ni maju. Au azwa marka akuma baika nga kemasitoa cau-cau sa daraj itoa marka acang. Manu azwa acang aki dusa kuzul marareraing makatoa seba sa severi sa sema lavek sa sebuk-buk sa pasai penulat. Mavira dazwa marka pa uji-uji toa acang cau-cau sa pasemarau toa i inalan katoa i vavua taala-alam. Mano waika taala-alam uri patsung tuki kemuda-kuda. Sa jua i te Yesu mano patsung tua jua cau-cau na kini cengan nua jua pinakati dikiung akuma. To nama papauri ngawanga anak kemavanga saka na emirat. Pai sa pasa marku jamaju. Pasemaravan nanga jamaju nua jua marka na patsun cau-cau. Tua pacara kinudan ni Yesu tua jua na kini cengan nua akuma katua pacara acang. Kemasijwanga ki aung jamaju te Yesu tua vaika kemasitoa kajunangan nia maju. Pai ka levavau ti Yesu tua jua barkul ki aung daya maju azwa na kicengan nua akuma cau-cau. Ula kena kiciur janusun aya. Lakwa inika pukawian ni Yesu sa aivuia maya tucu. Sau waikuwa sema cuma itu asu semekel-mekel. Sasu tau cikeran daya maju azwa kinudan janusun nua na mati cemas. Na penaramu ravas pinaura janusun ayain. Mano waika nga sa patagila temau ciker i pasa tika buris toa patara kinudan daya maju ni Yesu au azwa marka cau-cau samalia amapolat aicu kai noa cemas.
Satu soal kajam-jaman asini pupatarban回应主的权柄，回应主的权柄。经文中对于主耶稣的权柄有4种反应，门徒的反应是慌张与惊讶，乌灵是敬畏与祈求，放猪的人与群众是害怕与拒绝，被医治的人是感恩并想跟随耶稣。有意思的是，门徒岂不是早就看过耶稣所行的神迹，为何仍充满惊讶与慌张呢？那位被污灵附身蒙耶稣拯救的人，正面回应耶稣的权柄，想要跟随，为何耶稣却叫他回家？很可能他已被家人离弃多年，所以耶稣要他回去告诉亲人主在他身上所行的神迹。这就像在教会常见的见证，只是当我们听到别人见证主的大能时，都如何回应呢？基督徒对见证的回应可能是这个见证分享让人感动，感谢主，这个见证太惊人了。不可能，这个见证感觉不真实，理性的信仰还是比较重要。但除此之外，也有人拼命追求神迹的见证。事实上，我们若明白上帝的权柄，知道上帝的能力，难道不能以更开放的态度面对上帝的作为吗？耶稣的传道和使徒们后来的宣教，都是神迹与布道并行。因为上帝的权柄至大，上帝的真理不可曲解，在以圣经为基础的前提下，所有令人感恩的见证，其实都能让人看见上帝的权柄，也能帮助我们用感恩与敬畏的态度来回应他的计划与作为。况且上帝有自己的计划，即使有些见证不见得会发生在你我身上，但这并不能阻碍我们对上帝的认识，也不会限制上帝在我们当中的作为。Sinaya tanatin tu swa ka jaman-jaman. Saka tu swa sina apuro kainwa cemas imazai tua lima kayan imazai tua tapuru katu waro karam patu tapuru katu shiva karam. Pai ka levavao ti Yesu tua zwa barkul ki aung kaya maju azwa na kini cengan no akuma a chau ulaken na kichiur tanu sun aya lakwa ini ka pokawian ni Yesu sa aivuya maya tuchu sau vaikua sema cuma itu asu semakemkel sasu tau cikeran daya maju azwa kinudan tanu sun no na mati ya cemas ana penaramu aravasa pinauran tanusun aya aichu kai no cemas saka titi nama polat titen sinjatin tarana izwa ta hakashi tayau aja chinlevatan sinchilmasan no cemas tanutin saka latinana kemelang latinana pasmaramarau tomana chinimasan no cemas ayatoa na masarutin tua ta cemas na kejengai chua ta saruan ini kana pena terengan ini kamano miwawa na chua ta saruan nuna pena olidan tim nuna kisamulatin pasusu sakana dilaroi tin tua kai no cemas akipaparange tua ta cemas ta yau tara ijwa sakamaya sini pawai no cemas tanutin tua mana napaki Somalia Sinimasan tayau saka mali-mali latinana kemelang latinana pupisur对出家给你人dan atas sinupu 回应主的权柄。saka tu出sini pagi ni menemukan我如何看主耶稣的能力与权柄。
当上帝赏赐他人恩典，或在他人身上行奇事，我是怀疑、惊讶、害怕，或是感恩与赞美。Ayaya pasamarao toaruja igalui na kinumnem latina na gamalua kinumnem ayakana pasamarao sakaka inuli。亲爱的主耶稣，你有来自上帝的权柄，在过去彰显了奇妙的大事。我要赞美你，求你也在今日的教会彰显你的权柄和能力，让更多人能认识你。Mas mali-mali katapisuran ruimakab lemakab apaula tanomen saka aichua chinalibatan asu chinimasan napakisumahali arabat auri zemeramen auri semaparabat sametanusun nameotan yaungamen tanusun tutsua jitai amakakiu kayananga lasu pinapupisul la namakaya kamalang tuamana supisul asu lemakav imazai tua kakiu kaya naikana kiaum sakamademali lana taturuwa sawa takamalang tanusun ayakana kiaum malimali ku inuri pakata sungadan di Yesus Kristo. Amen. Malimali tu suaka jam-jaman na makaiti na misa selang asumupu kilaroi tua kaino atsumat latapi na ene saja pasusui sakana makaya tinana takisamula tapupicur takajeng tasaran ayakana masamarau apupicur tanuti nama paulat saka mali datinana suliva tutsua ta kini adavan taja pingan